Andri Gurutta dalam kitab At-Targhib wa Tarhib nigi baca tungka purana masempajas subuh weka 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dari FR Diab Channel mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin seluruh jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tepajai ripakuli tandra asukurukan meraja di sisi arajangan napung Allah Ta'ala. Nato pada angkas salai wikuritu sinina jama-jamata. Pada angka kisalai wikuritu sinina urusatta. Nato pada angka hadiri ribola belebina pung Allah Ta'ala. Pada angka ki pasilena rengi kuritu sempaja subuh tak nasibawewi kuritu berejama. Ya marisa ngengiri seseta. Maka daya tu sempaja subuh berejamai. Urai dapau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada lau ta'lamu ma fil atwamati was subhi la atauhuma walau kana habwan. Benengi pada misangi faidah alat birang napunaiwi kuritu birijama isa nania birijama subuwe la atauhuma walau kana habwan. Dek tanna mujokainna iya roduwai birijama walau kana habwan, meskipun kalian dalam keadaan merangkak. Mafhum mukhalafanya Yaro duai berjama bukan berarti menafikan sholat berjamaah yang lain.
na yakia ditengarai na pahangi na tarangkangi na panasanga ki to panritata makada berejama isa yare gana berejama subuh adalah sesuatu yang sangat sulit didatangi oleh orang-orang munafik. Makibatuan ni makada nigi-nigi rajing angkai koritu risisena berjamaah isya nenia berjamaah subuh dan salat berjamaah yang lain. Apabila ini koritu pungala ta'ala risisena dia sengi sipa amunafikan. Lebih khusus lagi kita berbicara persoalan salat subuh. Biasa tu lalu ridu cilita onro lebih nanya tu sempaja berjamaah subuh sunat na bawang. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakaata minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Duan rakang ribigau pole risempaja sunat na subuh masaro lebih masaro tanai masaro warai na iya timbangan na lino lololisa onro lebih na yaitu sempaja berjamaah subuh. Kalaulah salat sunatnya begitu istimewa, bagaimana lagi dengan salat berjamaah subuhnya itu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya tonaro na perlu ripamege-megai istighfar ri tujunna ri sesena ri asangi sempaja subuh kupur ki masempaja tapamege-mege istighfar ta. Na rampai Andre Guruta dalam kitab At-Targhib wa Tarhib nigi-nigi baca tungka purana masempaja subuh weka 70 astagfirullah innahu kana ghaffara astagfirullah innahu kana ghaffara. Apa uncuk mi bacaan nigi-nigi baca yero riwatu purana masempaja subuh weka 70 nak dampeng ngikur itu pung Allah Ta'ala dosa atas salanna selama 80 tahun. Dari sisi tayewe mak berjamaah nulle si di dua mi angkan rapi umur na 20 na tahun. Ya. Kalaupun ada di antara kita ini paling 1-2 yang sudah berumur 80 tahun. Tatana ini mageta na tutua 20 na tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ilalanna ulan ramalang. Ilalanna ulan ramalan na patak bolo-bolo ipung Allah Ta'ala adampenna. Nigi-nigi tahun rapi ulan ramalang. Nah di mana hana lolongang ikur itu adam pernah pun Allah Ta'ala. Maka di dalam hadis dikatakan orang begitu bu'dun. Sungguh terlalu orang yang begitu. Ya. Koramalan ni nademu panamainga aga na tu. Ya koramalan ni na demo pa na siya butawi makareso makasiwiyang magaga paru disaliwan na ulan ramalang. Apa ilalan na ulan ramalang sangat mudah kita melakukan yang namanya kebaikan
sangat mudah kita beristighfar atas kesalahan dan dosa. Magi nakwaro sabaya roko bunga tamer mangalam mangaribi itu malaikat Jibril gorai aga gorane ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy aqsir. Erogorana ro Jibril kubunga tamer malam maghrib ya baghiyal khairi aqbil esinin natau melo emapideceng esinin natau melo emakasiwiang aqbil pada launomai. Ramadan datang membawa rahmat. Polai ramalang takapoi ramalat tiwi koritu pamase niga meloria masai. Tuntutlah di bulan Ramadan ini. Wa ya bagiya syarri aqsir naniya esinin natau maluta-lutae. Esinin natau takkalupae aqsir pada papi sauni al-lutak-lutakmu pada papi saudi atakkalupamu boleh ramalang tiwi adam pernah kuritu puang Allah Ta'ala. Teriakan Jibril ini menggema di seluruh dunia. Ya natu ko bunga tamer malam ruamana mesigi itu. Meruamana mesigi dega aga mesigi de na maro ko bunga tamer malam. Penno mesigi. Magina penno saba iya rawat tuiwe angka mana ngitau we tau malamut tepat na angka si tengah-tengah tepat na angka maci-aci tepat na angka to. Jadi itu ramalangi, biasa ku pau maka dapada lekba ia tu ramalangi patapie. Ya. Ibu, matapimo piro. Hah? Dina. Oh, matapimo pi. Ah. Jadi itu ramalangi pada elona tu matapie ite ku puraki mapu barre. Ya. Yale robarra ini pende ripat tapie si garu-garu mopi tu angka ampekka angka bani angka barra polo angka barra lotto magina si garu-garu makwaro de panai pakedo pat tapie ipakedo pitu matu pat tapie mamulan itu lutu tacidi-cidi makote itu ramalang. Ya ko bunga tamer malam marwa masigi. Magi na marwa. Sigaru-garu mopi. Pade to matapi. Ipakedo pi matu pat tapi lopi tu matu ramalang mamula ni tak dana ta cidi-cidi. Magi na mamula tak dana ta cidi-cidi ipakedo ni pat tapi. Na ko ipakedo ni pat tapi ti tadi ko to matapi. Kui pakai deh tapi pamula lutu ampakah, ya, ipakai do sifat tapi macin rola benina, ipakai do sifat tapi macin rola tu ni berak polona, ipakai do aga meni monro berak lutu meni bawa makku tu itu ramalang. Kubunga tamer ramalam marwa si komo tulo na matu si minggu 10 sona mamula di kurat tu disa na masigi magi na kurat disa na masigi lutuman ni rampakai jadi kongkak ke jamaah na masigi
al-ihsan angka may matrawe latu si minggu ya na rapi ni 10 na so na natadeng ya idi makada tu ya ampak kananya tu aja taheran magi ipakeda ni patapi jadi tetandra-tandrai mani bawang dao aja mau tepodangi tetandrai mani bawang kedao ya puramenda pa Ustaz Sarjuni ipakedo patapi maciotonin tu benina maceni benina ni gaye beni angka me watarawe latuan ni ke-10 tapi nareko na rapi ni kunu tawe tadeni tu aja taheran magai beni metomi nanti satu beni age gorengi ya pandra manu ipakedo patapie maciotoni berrapolona pede melo capur malangi pede tadde tawe magina tadde sibuk ni lo mapasa sibuk ni lo meli baju baru sibuk ni lo meli pakaian baru sibuk ni mak burasa sibuk ni mak bepa matakko ni dena na lo matarawi ya natuna liwa kuranna jamaah na masigi ikomelo capur malang. Makanya saya biasa sering usulkan ke panitia masjid, ya rokomelo ni capur malang ibuaki pengumuman je idi panitia masjid agalisa pengumumannya berita kehilangan. Berita kehilangan. Telah hilang 3 saf jamaah kami Masjid Al-Ihsan. Diperkirakan tercecer di pasar-pasar dan di mal-mal. Bagi yang menemukan jamaah kami, harap dikembalikan ke Masjid Al-Ihsan. Nah, harusnya begitu. Hadirin. Magi pede kuran ni pa magi moero barrapolo tadetoni. Niga ro barrapolo ro ayana ye. Sibuk ni murusui persiapan lebaran matakko ni dena nalo matarawe. Tesetu age goreng ibarak pulai irame napa ilakbu. Kupuran ilakbu yagan ipak ini mas sanggara. Niga mani sipan rasa-rasa ramalangi barak lutungi mani bawang. Nah iya tu si capu-capu ramalang itu. Maga pinang ka pakai mubak pemang. Maga pinang kabani mubak pemang. Maga pinang kabarak pole mubak pemang. Malapa pitawi. Malamoy rotania ampakka angkatolo malapa. Ya na tu naliwalanda ruana masigi. Ya ko bunga tamer ramalapan no masigi. Kumalapa te saliwan na masigi inonroy. Pano cikara. Magina kwaro. Amo tanya rampak kang katolo matara lo malapa merayakan hari kemenangan. Kong katau mak modele ne tamat tarawih tamat puasa lo to malapa merayakan hari kemenangan mo maleka emi cawatu mitai kadalla. Caban nerita ekspresi na maleka nulen la angkatuilo malapa merayakan hari kemenangan. Kemenangan aga na ji Romelo narayakan. Milik-milik mereka ini itu maku itu. Tapi ya tu syukur-syukur pak kamu. Hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pergunakan memang bulan suci Ramadan ini perbanyak melakukan ibadah, perbanyak istighfar, ya. Wacero astagfirullah innahu kana ghaffara. Paegana dosa Bapak Ibu sekalian. Nabi Adam siddi mi dosana ilalannai suruga nei passupo li ripung Allah Ta'ala. Naidi dena siddi dosata maiga dosata isa diwanna ki nara suruga melo kita na suruga. Pipi carana roh. Nabi Adam ilalanna suruga siddi dosana nei passu.
Aga dosa na Nabi Adam, nakadai pun Allah Ta'ala. Dosa na Nabi Adam itu makuras syukuru. Nakadai pun Allah Ta'ala. Wa idh qulna lil mala wa idh qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ipodangi Nabi Adam boleh ripung Allah Ta'ala uskun anta onrono ilalan nasurugat tenang wa zawjukal jannah onrotono si bawa bainemu wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Andre manan ni melo emu andre pake manan ni melo emu pake angka melo minum inungi. Silahkan nikmati semua fasilitas yang ada dalam surga. Wala taqraba hadhihi syajarah. Engkau di kajung-kajung jangan sampai engkau dekati. Yelo ramana lenge. Silahkan makan, silahkan minum, silahkan pakai. Sit di bawah larangan. Iya tuh narona langgara. Bayangkan Bapak-Ibu sekalian. Banyaknya fasilitas dikasih, tapi angka si dilarangan itu yang dilanggar. Padahal makadepung Allah Ta'ala kapan engkau langgar? Fatakuna minal zalimin. Sungguh engkau termasuk orang yang berbuat zalim. Tahu mak gak bawa kok? Yewe larangan ngelat tu kudu cilin iblis. Mangolo ripung Allah Ta'ala ada epuang. Gara-gara Nabi Adam ripasu boleh di surga. Saya ingin menggoda Nabi Adam. Ya, maka dia pun Allah Ta'ala lawan. Jadi dalau ini kadai Nabi Adam. Misemoga jero nampi na cek pun Allah Ta'ala mada piriro. Pokaju-kajungiro. Maka dia Nabi Adam. Dia sangi yang jelasnya sami'na wa ata'na li amri rabbina. Wingkadigai kuturusi bisinin na perintah na puhku. Maka day iblis say tahu pagatong ko na iye. Tahu pagatong ko na Nabi Adam. Misamo nampay de na melo pung Allah Ta'ala na rekumwat na periro kajuk-kajunge. Dua alasan na merusid di wa antakuna malakaini wa antakuna ma'al khadidin. Dena melo pung Allah Ta'ala na rekumanca ji malaika ko. Deto na melo pung Allah Ta'ala na rekubonro ko ilalan na suruga. Maka dia Nabi ada pokoknya Dewi sengitu yang jelasnya na cienga pung Allah Ta'ala. Jadi deto na kupigawi. Oh tidak berhasil. Lau vikori Siti Hawa. Macam ji pelajaran di sisi tayi. Ya kongka urusan na de na jaji ko suruh suci lakain na coba-coba lo kubinina. Ya. Apa na yan na benena na murusui biasa mo lakain na macio to. Begitu yang terjadi sama Nabi Adam. Maka dia iblis na podangi Siti Hawa. Hawa, misemoga jero nampi na cek kupung Allah Ta'ala ma da pire re pukaju-kaju na sa de bisangi. Maka day iblis na ciat kupung Allah Ta'ala mancaji malaika na ciat toko pung Allah Ta'ala monromit ta suruga. Mago misadi monro suruga. Menyama-nyama to kada menyama maka day iblis komelo ko monroman nandungang ilalan na suruga ajalalo na day muandray. Tergoda Siti Hawa. Dia petik buahnya natuai mak darah-darah mopi natuwa ni kedua. Ia darona angka pataro riwayat makada ia natunas sabari nama kunrai ya angka ya semacari pahaid magi miti mo pidarane rubuah-buah nandre. Makanya Siti Hawa yang haid biasa to karomah kadanala to garo dici. Siti Hawa mandre na miti mo padarana. Maga na cabanda Nabi Adam mandre.
Cabana Nabi Adam mandre de naga pada mana sini di urani mencari pah. Resa apa tu cabane di urani mencari pah. Kalau melo nama sempajang kepala lagi kau imangi, tomnya napita kabir Allah angkasat ditembus. Dia nak janji tu, hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak istighfar di bulan suci Ramadan ini, ya. Kupura ki mas sempajang aja lalu tasaleun, tahu rogi itu kupura mas sempajang langsung nama de. Rogi lopo itu tahu itu, ya. Rogi lopo. Baca-baca mondrinda sempajang. La ilaha illallah wa daula syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Nigi baca rimon ripurana sepeja subuh we ke-10 dan nabita. Purana mengeribi we ke-10. La ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Maka dai nabita gufirat khotoyahu walau kana zabadil bahri. Nak dampengan ngipung Allah Ta'ala sininna dosa atas salanna. Meskipun dosa kesalahannya itu sebanyak busa yang ada di lautan. Ya, kupurana mabiresal lalarinna madde, deh gaga. Ada fasilitas harusnya dia gunakan, tapi tidak digunakan. Allahumma jirni minan nar. Puang, tapa beleki boleh di api neraka pacalat tapuang. Erbatuan naro. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Nigi baca rimun ripurana mas sempajang ipas salama ya tutunganna, ipas salama i waramparanna, ipas salama i rumah tanggana, ipas salama i keluargana. Nah baca etul kursi. Nigi baca etul kursi tungkap pura mas sempajang. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam tatu'ahumun naru. Pura dekna nagisai api neraka yaitu tahu itu. Si penting na jo kata, ya loki jupanda lokega lepaki mas sempajang kumaseka ki aja lalo talupe baca etul kursi napaki joka. Kupura ni mas sempajang. Magai mana sejaminannya? Nigi baca etul kursi, imun ripurana mas sempajang pura dekna nagisai api neraka. Yang kedua, salama ilalana perjalanan nadena na pusai itu tahu itu. Yang ketiga napa salama ipung Allah Ta'ala tidak akan kecelakaan insyaallah. Kalaupun kecelakaannya kecil, kalaupun harus berat, kecelakaannya tidak kecelakaannya berat. Tapi kalau berat tidak mengakibatkan cacat. Dena salah-salah kecelakaan, ya. Kau balik kecelakaannya salah-salah tidak mengakibatkan kematian. Tapi kupole mate-matena. Agak na mele goreng ni. Ya kan tahu tuh. Nah ya tahu tuh mesti risikonya mati pi. Ya. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada subuh kali ini pada angka manah wat di riala pelajaran wat di engkal lepar risisita. Nawat dingi dapat tugangkang kung Allah Ta'ala tapi gau isinin napakasi yang engkay ilalan na ulan ramalang nasabak belum tentu kirapi ramalap pemang. Mudah-mudahan semua yang hadir nawiriki alam pirang umuru, nawiriki disingang, nawiriki kesempatan, kesehatan, yang punya penyakit semoga Allah mengangkat penyakitnya. Yang punya kesulitan semoga Allah mengangkat kesulitannya, newiringi jalan keluar setiap masalahnya, jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak keturunannya keturunan yang saleh dan salehah. Yang belum punya jodoh semoga Allah pertemukan jodohnya, yang belum punya anak keturunan semoga Allah hadirkan keturunan saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyya al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.